I vraćamo se uživo iz centra skrivenog grada. Čini se da mali zlatni penjaš nije voljan ili sposoban odletiti na sigurno. Neka netko nešto učini. Želite li nešto poručiti životinjama skrivenog grada? Da, vraćam se u krevet. Da, a ja nisam superheroj, mali. Ali ti si spasila dan. To superheroji rade. Treba će ti pomoćnik koji te uči kako biti pravi superheroj. Ti nisi superheroj. Ti si super zvijezda. Inspirirali ste me da odustanem od sna i da postanem doktorica kako bi postala superheroj! Već sam požalila tu odluku. Priče iz skrivenog grada predstavljaju Dobrodošli u svijet borbe protiv zločina. Kljunove na pod, nemojte mi se praviti pametni. Ja sam jako pametan, pametniji sam od svih vas. Jutarnje vijesti. Jesu li čupavi banditi ponovno u akciji? Ovo je naš trenutak, Šećeru. Braniteljica skrivenog grada. Čudesna bomba. Nikakva panika. Megi, idemo leđa uz leđa. Što? Zašto? Svi superheroji to rade. Nećemo to raditi. Leđa uz leđa. uskoro. Svatko može biti heroj. Prizemljeni Pero stiže u spas. Samo to još ne znaš. Spreman? Spreman! Superherojska vocapa! Pripremite se za pustolovinu. Pripremite se za borbu. To je život kojim živimo mi, superheroji. Sve što nam treba je građanin koji nas treba. Ja sam građanin koji vas treba! Pa, to je baš prikladno. Priče iz skrivenog grada. Banda čupavih repova. Uskoro. Distribucija Blitz.